Evo, jedinica je ostala iza nas, staza broj 1. Tu počinje broj 5. Jako puno štete očito napravilo ovo loše vrijeme. Stazi, tu je prijelaz, tu je malo veća strmina i odmah je loše. Ajmo mi to odvoziti. Evo, susti da se dvoje pomagli. Skijaša ipak ima, treba malo pripaziti. I da se lijepo skijat, staze su ispeglane noćas. Kvaliteta snijega s obzirom na vrijeme je dobra. Jedna kratka pauza, prezavršu strminu. Oni lijepo polako, tako ću i ja dalje. Za njima. I super mi je. Evo, tu i čak malo guže ima. GoPro, stop recording.